Nemanja Nedović, ovo je sada njegov klub. Daj mi Matthew Strazel, Nemanja Nedović, 40 jebenih minuta, brate. Odmah daj, onaj mim s karticu. Evo plaćam. Odmah mi postavi to. Hoću da gledam to. To jedva čekam da je. Taj učitak ćeš vidjeti već u sljedećoj rundi. Mike James is injured. Sada preuzima neko drugi ovaj klub. Ovo je sad njegov moment da osigura sebi par. Matthew the Bucket. Ne kajem sigurno za Nemanju. Bu. Mike James navodno out 2 do 3 nedelje. Tako je, Elio Kobo ne zna se. Povreda A Elio Kobo nije igrao zbog Mike Jamesa. Misliš? Ja mislim da je bio u fazonu, ću iskuliram jednu da prođe sve ovo, sramota me sad da stavim na parket s tebe, jebem te u usta. Će se vrati. Sve će se vrati, 100%. Hoću, Pa kude sad da propusti ovo, brate? hoću Okobo, Strazel, Nedović, Begahan i Teri Tarpeh. Tu petorku. Vidjeli si Teri Tarpeh kakvi šute je uzimao, brate? Vidio Kaže, si, pinta brate, koji šuta, radi na skoku taj čovjek. step back, brate, pogodi. Samo što Vidio ne si? pogledao Samo što nije pokazao. prskačina.